Ростов-на-Донуда ерлешкен Беларусия элчилиги Украинаның ишгал етілген территорияларына да тарқалажақ. Ең азынан bu haqda Русия үкіметі қарарында білдіріле. Қайд етілгеніне көре элчилик тек Ростов ве Волгоград вилаяттерінде дегелде Украинаға айт олған ишгал алтындаки Луганск, Донецк, Херсон, Запорожье ве Қырым топрақларында да фаалиет көстірежек. 2021 сенесі декабрь айында озыны президент деп илян еткен Александр Лукашенко ишгал етілген Украина ярамадасыны эм де-факто, эм де-юре Русия топрағы олғаныны илян етті. Мәлім олғаны кебі бұндан evvel 8 ел девамында о ачық бір жауап бермеді. Ама айны заманда Путинен бирабер Қырымға кетмеге планлаштырды. Путин мне много рассказывал о нынешней базе ВВС в Севастополе, военно-космических сил. Очень много. Я говорю, когда пригласишь, тогда и полетим. Но я ему тогда предложил второе условие – в Севастополе приземлиться и на самолете. Если президент уже туда приехал с президентом России, слушайте, какие еще могут быть признания? 2 ел кечті, ама озыны президент деп илян еткен Лукашенко ишгалжы акиметінің даветлеріне бақмадан ойледі Қырымға келіп чықмады. Гауляйтерлері се ишгал етілген Қырым ве Беларусия арасында муаффақиятлі алыш-веріш фаалиеттері ақта эсабат берем. Ама Беларусия елчілігінің фаалиеті ақында сүкінетіні эм ишгалжы акимет, эмде Русия тыш ишлері назерлігі сақламаға тержих етем. Мама привезет на машине нам багажник картошки. И мы вот это драники. Қырымда 100 yıllık fırtına 40 milyard ruble ve ақиярда 800 milyon rublelik zarar кетірді. En azından bunu işgalci hakimiyet sayıp yayınladı. Fırtına neticesinde onlarca ev viran oldu, bağlar kesildi. Hususan Yalı kenarında yerleşken şehirler zarar gördü. Dalgalar Yalta, Aluşta, Кезев, Кефе, Керич ve Sudak yalılarını darmadağın etti. Onlarca havayhane Yalı kenarında küçük binaları yok oldu. Malum olğаны gibi 26 noyabr günü Kırımda şiddetli fırtına yüz berdi. Onu tezden 100 yılının en şiddetli fırtınası dep adlandırdılar. Rüzgarının süriyatı saatte 140 kilometrini teşkil etti. Dalgalarının yüksekliği ise 6-8 metr oldu. Беш Қырым сакini fırtına neticesinde elak oldu. İşgalci акиметінің bildirgenine göre da 12 kişi yaralandı. Işıksız ailede 600 kişi kalmağa devam etti. Onlardan 50'si Ahmedjit rayonunda yaşay. Украина президентінің чықышывының Қырым теле yayınlarında gösterilmesi Украина baş istihbarat merkezinin planlaştırған faaliyetidir. Bu haqda Suspilnege istihbarat merkezi menbaalары bildirdi. Malum olğаны keby bir kaç gün evvelsi işgalci hakimiyet internet providerlerinin kütlevi şekilde bozulğanını bildirgen edi. İşgal etilgen Kırımda IPTV telekanalları Ukraina baş istihbarat merkezinin yol başçısı Kirill Budanov, Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ve Ukraina Harbiy kuvvetleri baş комутаны Валерий Залужныйның чықышуларына көстерділер. Дорогі українці, усі ви відчуваєте, що російська присутність на нашій землі не назавжди. Я знаю це. Україна поверне свою територію, своїх людей. Ми нікого окупантам не залишимо. Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці.